Kajantia Hills Autonomous District Council kelapan long ika Dorbar Lyuir basisngi haka shipau terik naitung haka ba kalashem ika raya ban Pyrshah ika uniform civil code lengba ka resolution balawan radu Chief Executive Member Dorbar Shiwan. Halor ka nika resolution la kershan lang ru daki baru iki dekhot jangka jing Dorbar thawan ka Jhadc kuntuk ru iki badon nakaliang Pyrshah. Habawan raya ka nika resolution CEM ulapan sengau ba amla ban tip ka jing tmu jangka zorkar kami ban wan raya ka nika uniform civil code le se yuk akta ya upat riulum kumta nakaliang ka Jhadc kala raya ban Pyrshah ya ka jing pentrai kam ya ka UCC. Andai tapon ibu kinambang tapon di munapot state the top of the commission wa jadi top kedam udah egi wadi dai kedam chatori ya dari si pokok state ini kamu tibin wa keniga UCC mau komando egi or MDC dari di group top utang rate and we hope you do what you do talk to the law commission you talk what you from is important jadi wa and we do the club diba jadi talk what uniforms will code dari one brand pun dia walk actually diba this could potentially have an impact on the provision of the schedule of the Indian Constitution. The schedule specifically applies to certain tribal areas in the state of Assam, Bengal, Tripura, and Mizoram. It provides for the establishment of autonomous municipalities with powers to make law on a range of subjects, including land, forests, and local customs. Ini yang dari percaya dari UCC ini wala dah tak apa sekali menjadi bulan kami buat berbentuk organisasi ini. Hostel kalau memang pun himo giding percaya ini proses report terdapat buat net besar yang tiga stul yang praktis yang community rights yang baik kami tu yang live custom yang ini apa sekali. Dan dia malam bang dia pakai dia. Halor ka jing kershane ka resolution u Andrew Shulai nongelam kaliang Pyrshah ula ai jing mut ya ka executive committee bakam de ban pha asaka law commission daga ni ka resolution hanrei de ban tho kendon pa kendon halor ka jing Pyrshah ya ka uniform civil code na lor ban pen i nuksaru ya ki an ki dustur riti bala jumlien ban le hat hanjongi par halor kini kinong rem de ban kerpat pelat yang ni ka uniform civil code kiwe pat kibala kershane ka ni ka resolution kan thop yu bright star chermang winning Jisungo, Holando Lamin, Pasmun Dekar, AH Danai bat kiwe. Yang struggle with Portugal before. Mau keluar boleh. Hak kamu tidak. Cuaca bosan di India. Dulu pagi highway dia sampai ke Dorbar di Hima. Andai yoi kamu kecicam kecilar yoi kami. Yoi kuat kemampu. Hak bila yang boleh menjadi yang special status atau lembaga atau ahli ini bersama. Yang special status. Andai hari ini boleh kecicam kecil. Buraya bagi bernikah serta setelah warna waktu mengajuk nanti apa yang dilakukan bagi kata traktor kata itu kisah jawaban India mahadir India juga ia special status dengan kelihatan apa publik kecil ojol yang UCC bahkan sebab warna peningkatan dengan kelihatan cara setiap orang kamu dapat house dan ada setiap orang money jadi kita with your permission I get to know that the resolution
resolution as please discuss and consider in this open house be passed by the 10th Honorable District Office. So now, I declare that the resolution on the views of the Jhadc Autonomous District Council on the matter relating to the Uniform Civil Code is unanimously passed by the House.